A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma walhiqna bis-shalihin. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi amin ya rabbal alamin. Al-khamisu nyanyan. Al-khamisu alla yukabbira hatta yastawiya sufufa falyaltafit yaminan wa shimala fa in ra'a khalalan amara bitaswiyati. Tugas imam yang kelima, bahwa tidak takbir ia sehingga santut ratalah saf, segala saf. Yani baik dia kedua menyogolom santut saf. Baik cukup birok ni. Arti astawiyah lurus. Baiklah ketika bila imam sehingga luruslah segala saf. Ya, kalau lurus baru Allahu Akbar baru dikui. Falyatafid ima yaminan wa shimala. Maka hendak berpaling ia imam ke kanan dan ke kiri. Maka jika melihat ia akan cacat, menyuruh ia dengan meluruskan. Nyane gengiang wiunun menyomantong cidra saf, nyane artinya golong lurus, maka diperintah guyup lurus. Saf, luruskan saf. Ya. Ila kanu yatahazuna bil manakib wa yatadamuna bil ka'ab. Katakil nalah mereka bertentangan bil manakib, bahu mon bahu, kunkil yaitu bertantut bahu, bahu makmum mon bahu makmum bertantut, wa yatadamanuna bil ka'ab, yaitu mereka bertanggung jawab dengan tumet, yaitu lurus saf, yaitu bumupok bahu ngon bahu, alenyan tumet rolikut bertantut menyatu ke ditarik talau. Wala yukabiru hatta yafragal muazzinu minal iqamah. Dan baiklah dikibui tunggu imam sehingga selesailah muazzin daripada kamat. Kalau selesai kamat baru dikibui. Ya, benar. Wal muazzinu yuakhirul iqamata anil adhani biqadris i'dadin nas fi salah. Dan bermula muazzin mentakhir ikamat daripada azan. Dan bermula muazzin itu mentakhiriakan ikamat daripada azan dengan kadar
bersiap-siap manusia istiadat, dengan sekedar bersiap-siap manusia dalam salat, yakni di muazzin gupa wayadan berdua kaman ubi kada kesiapan manusia dalam salat, siap-siap untuk salat. Fafil khabari, liyatamahalil muazzinu wal iqamata biqadri ma yafragul aklu min ta'amihi wal mu'taziru min i'tisarihi. Dalam sebuah hadis, hendaklah mempertangguh oleh muazzin dan iqamah dengan kadar barang yang selesailah orang makan daripada makannya dan selesai orang prah nira daripada prah niranya. Inna bainal adzan wal iqamati. Liyatamahalil muadzinu bainal adzan wal iqamah biqadri ma yafrahul aklu. Ya betul ya. Inuhana baina. Hendak memberi tangguh oleh muazzin dan iqamah, antara azan dan antara muazzin dan iqamah dengan kadar barang selesai makan orang makan daripada makannya dan selesai orang prah nira daripada prah niranya. Ya, kedua antara azan dan iqamah. Menyo leh azan na urang tengah pupun baju bu, beleh baju bu baru iqamah. Menyona urang tengah perahi nira, berselesai perahi nira. Ya. Wadzalika li annahu nuhiya an mudafa'atil akhbas. Wa umira bi taqbil asya'i wa umira bi taqdimil asya'i 'alal asya'. Qalban li fararil qalbi. Dan pula demikian karena sesungguhnya halwasaan dilarangkan daripada mudafa'atil akhbas. Karena dilarang semayang menyomantum na dorongan i atau dorongan e atau dorongan gendut, maka harus selesainya ini. Dan diperintahkan dengan mendahulu makan malam. Diperintahkan untuk dengan mendahului asya, alal asya. Diperintah menyokong siap makanan, paju makanan ini. Fakon talban li fararil qalbi, karena menuntut bagi selesai hati, bagi kosong hati. Baik tinggal kebu lah mati. Maka minyak makanan ke hadir, yang baik ile semayang. Pusiap makanan ile, pusiap. Silakan ile. Kanduri kaki hidang, paju kanduri ile. As-sadisatu ayyarfa'a sautahu bitakbiratil ihrami wa sa'iri takbirat wa la yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yasma'u nafsuhu illa biqadri ma yusmi'u nafsuhu. Tugas imam yang keenam bahwa
menyaringkan ia akan suaranya dengan takbiratul ihram, yaitu berayu itu buat takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu tali makmum. Tadi mu nampak makmum nama ini ada gejaya Allahu Akbar. Tete baca pada hari kan, ini orang itu pun yang kau dikubi. Dibaca berayu tu ini Allahu Akbar. Dan batiluru dikubi lain. Takbiratul ihram berayu tu, takbir intiqalan berayu tu. Dan jangan mengangkat oleh makmum akan suaranya kecuali dengan kadar barang yang memperdengarkan dirinya. Di makmum baik peraya tu pada kebi bodoh takbir ihram dibanjit kecuali ubi kada di dengar gero ubi itu ada di dengar gero. Wa yanwil imamata liyanalal fadla fa in lam yanwi sahat salatuhu wa salatul qaumi idza nawul ibtida'a. Dan niat ia makmum akan imamah supaya memperoleh ia akan fadilah jamaah. Bu menyahana gini apa? Maka jika tidak niat ia imam, sahlah salahnya imam dan salat kaum. Menjadi imam hana genit. Imam sah semayangnya. Makmum tahajud. Tetapi di makmum baru sah idza nawal ibtida'a. Bila mereka niat ikut imam. Menyona genit ikut imam ka ke sah ikutnya. Hana genit ikut imam ka ke hana sah di makmum. Wanalu fadlal qudwati wala yanalu fadlal imamah. Menyo imam hana genit imam, di makmum na genit ikut imam. Wanalu dan mereka memperoleh fadilat ikut imam, dan ianya imam tidak memperoleh ia akan fadilat imamah. Di tengku imam hana mendemang fadilat imam, tapi di makmum mendemang fadilat makmum. Atai na genit ikut imam. Wal yuakhiril ma'mumu takbirahu an takbiratil imam fayabtadi'u ba'da faraghihi wallahu a'lam. Dan hendaklah mentakhir oleh makmum akan takbirnya daripada takbir imam. Di makmum dua takbir, berawai takbir imam, duduk baru takbir makmum. Ma pajan masa mulai di makmum fayabtadi'u ba'da faraghihi, maka mulai ia makmum setelah selesainya imam. Baru takbiratul ihram beli makmum selesai takbiratul ihram imam. Wallahu a'lam. Wa amma wadhaiful qiraati fathalatun. Awwaluha ay yasirra bidu'ail ibtida'i wa ta'awudhi kal munfarid. Adapun tugas qiraah maka tiga macam. Yang pertama bahwa mensiria dengan doa ibtidah. Yani tugas qiraah di imam gesir doa ibtidah. Olehnya gesirlah ma'udzubillah. Gesir doa ibtidah dan gesir a'udzubillah. Seperti di munfarid. Wa yajharu bil fatihati wa surati ba'daha fi jami' fi
jami'i subhi wa aulal isya wal maghrib wa kadzalikal munfarid. Dan menjihari ya imam dengan Fatihah dan surat setelah Fatihah, yaitu diimum gejihar Fatihah dan gejihar surat setelah Fatihah. Patnya pada sekalian subuh, awal isya dan maghrib. Yani gejihar bak subuh dan bak awal isya dan awal maghrib. Demikian lagi timum farid. Timum farid dengan nyancit. Dua awal. Wa awalail. Dua. Ya, awalail isya wal maghrib. Yani pada 2 rakaat isya dan 2 rakaat maghrib. Lagi nyancit timum farid. Wa yajharu biqaulihi amin fi salatil jahriyah. Dan gejihar li dengkuimum dengan kun amin. Gejihar li imum dengan kunnya imum akan amin pada salat jahriyah. Menyebab salat jahriyah gejihar. Wa kadzal ma'mum, dan demikian lagi makmum gejihar si amin. Nyambutan wa yukirnal ma'mumun. Kota. Wa yukrinu. Wa yukrinul ma'mumu ta'minahu bi ta'mimil imam ma'an. La ta'qiba. Dan menyertai oleh makmum akan takminnya makmum dengan takmin imam ma'an, yani bertiga. La ta'qiban, tidak mengiringi, yani kon abi hamin imam baru baca amin makmum hana 3 amin 3 dengan imam. Menyertai oleh makmum takminnya dengan takmin imam ma'an sekaligus, tidak beriringi, tidak beriringi. Wa yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, dan gejihar ya imam dengan bismillahirrahmanirrahim. Ban a'udzubillahi katsir. Bismillah gejihar. Wal akhbaru fihi muta'aridatun, dan bermula hadis padanya, dan bermula segala hadis padanya itu saling mu'aradah. Tapi dan bermula pilihan Syafi'i radhiyallahu an itu jihar. Ya. Menurut pilihan Syafi'i jihar bismillah. As-saniyatu ayyakuna li imami fil qiyami salatu saktat. Yang kedua, bahwa ada bagi imam dalam berdiri itu ada 3 saktah.
ada 3 diam. Hakadha rawahu Samrah bin Jundab dan Umar bin Hasin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bagi imam ba'dong nalhebohim. Ya. Nah. Lagiannya riwayat li Samrah bin Jundab dan di Amran bin Hasin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulahunna yang awal semuanya diam apabila takbir ya. Apabila dia takbir ihram. Wahya tulim minhunna miqdarama yuqra'u min khalfihi Fatihatul Kitab. Yang pun dan antara yang lainnya apabila kali digebi dan ianya diam itu terpanjang daripada 3, yaitu kadar barang yang bisa dibaca di belakangnya akan Al-Fatihah. Wadzalika waktu qiraatihi li du'ail iftitah. Dan bermula demikian itu pada waktu bacanya bagi doa iftitah. Nah, ia minantiat baca doa iftitah. Ya, nyan ia yang panjang lot tak baca Fatihah. Ya. Fa innahu idza lam yaskut yafutuhumul istima' fa yakunu alaihi ma nakasa min salatih. Maka sesungguhnya hal wajaan apabila tidak diam ia luput akan mereka oleh mendengar. Maka ada di atasnya itu barang yang kurang daripada salatnya. Ya, menyohana guiem hanam temeng dengo. Maka ada resiko dengan barang yang kurang daripada sembahyang. Fa in lam yaqra'ul Fatihata fi sukutihi wa istaghalu bi ghairiha fadzalika alaihi la alaihim. Maka jika tidak mereka membaca Fatihah, maka jika tidak mereka baca Fatihah dalam diamnya, tapi menggaduh mereka itu dengan yang lain Fatihah, maka bermula demikian itu resiko atas imam. La alaihim, tiada resiko atas mereka itu makmum. Al-Saltatu Saniyah, diam yang kedua. Idza faragha minal Fatihah. Diam yang kedua, idza faragha minal Fatihati. Liyatimma man yaqra'il Fatihata fi sakratil ula. Iam yang kedua bila selesai daripada baca Fatihah supaya sempurna membaca Fatihah pada diam yang pertama, Fatihahnya supaya liutimma, supaya itu sempurna. Maka jika mereka tidak membaca Fatihah dalam diamnya, mereka berbimbang dengan lainnya, maka demikian itu resiko atau imam tiada mereka atau makmum. Diam yang kedua apabila selesai daripada Fatihah supaya sempurna orang yang baca Fatihah dalam diam pertama, Fatihahnya. Yaitu kanis fi sajdatil ula, yaitu seperti
setengah diam pertama. As-sakdatu salisah, diam ketiga. Iem yang kedua, idza faraga min surati qabla ayyarka'a. Iem yang kedua, apabila selesai daripada surat sebelum bawa rukuk ia. Wahia akhfaha, dan ianya diam itu yang teringannya. Wa dzalika biqadri ma tamfasilul qiraatu anit takbiri. Duna ringan, yaitu dengan kadar barang yang bercerailah qiraah daripada takbir. Fakan nuhiya anil wasli fihi, maka sungguh dilarangkan daripada menyambung padanya. Untuk wasal yang dilarang, sehingga hana patu antara qiraah dan takbir. Wala yaqra'ul mu'mum wala yaqra'ul ma'mum wala al-imami illa al-Fatihah. Dan tidak membaca oleh makmum di belakang imam kecuali Fatihah. Di makmum hana baca ayat, hana baca apa-apa. Yang nak baca di makmum adalah Fatihah. Fa illam yaskutil imamu qara'a, fa illam yaskutil imamu qara'a fatihatal kitab ma'ahu. Maka jika tidak diamlah imam, niscaya membaca ia akan Fatihah kitab bersama imam. Menyo imum hana iem. Mbak iem yang gedeanyo. Kakak lima imam baca Fatihah, 3 orang imam. Wal mu'siru wal imam, dan budak yang diketi itulah imam kon makmum. Yang diketi imam. Fa illam yasma'il ma'mumu fi jahriyati li bu'dihi aw kana fi siriyati fala ba'sa bi qira'ati surati. Dan jika tidak mendengar oleh makmum pada salat jahriyah karena jauhnya, atau ada ia dalam salat sir, maka tiada mengapa dengan membaca surat. Miti makmum handuh gedengar bacaan surat imam bak salat jahriyah karena jauh atau sembahyang sir, makanya hana apa-apa andai kata di makmum baca surat. Sebenarnya makmum yang baca hanya Fatihah mentang, surah hana baca. Tapi menyohandu dengar qiraah imam karena sembahyang siriyah atau karena jauh, nyan hana apa-apa dak baca. Nyan kenan mentang. Wallahu subhanahu wa ta'ala